大家平安，有的外都错个jam-jaman nama katilana sulibat. Saka tu soa ka jam-jaman aruta sopina kaino tsama se mazaitwa iporai. Imazaitwa tirwa sulatan imazaitwa ita kayan patu unama kayan. 希伯来书3章1到6节。Pai di mana sinamparawa samarka ya betul pinili uta noa sama si dari bawah kini menemu di Yesus singkau noa cemas saka dalam burung-burungan ta perkalai tua ta kisusuan di Yesus na kemirangan saka na kisah mula kiparai tua zwa na papo sensengan daya maju cemas namanya tua kini parangan ni mosi masa kina semkelan mapolat nua cemas di Yesus dasdalep daya mosi papuriguan tua ta paravatsa nanan namaya tua kinata puriguan nuazwa na semang uma cao tua zwa kina sensengan uma tara izwa penolata na seman uma lakwa cemas mavana na amati tua na namana manga Timosi namasan sa sekaulan saka na kemirangan saka na kisah mula kipu sensengan itu kina semkelan penolat nua cemas sa pas kelang tua uri sitau sikeranga nua cemas no tevri la kai lakwa izwa lakwa azwa ala kati Kristo na kisah mula armasud tua kina semkelan nua cemas pai no neka no ta rekutan satya kana kamayamayan na mizwan tua ta puzangaran pati veli-velilan kita namasan semekel-mekel nua cemas Acu kai nua cemas sinvici kima在短希伯来书3章1节到6节。耶稣超越摩西，蒙上帝选召的信徒朋友们，你们应该思想耶稣，他是我们信仰宣认的使者和大祭司，他忠心于选召他来工作的上帝。正像摩西忠心为上帝之家工作一样，盖房子的人所得的荣耀超越了他所盖的房子。同样，耶稣比摩西配得更多的荣耀。每一所房子都是人所建造的，但是上帝创造万物。摩西在上帝之家做忠心的仆人，为上帝在将来所要说的话作证。然而，基督以儿子的身份忠心治理上帝之家。如果我们坚持所盼望的信念和勇气，我们就是上帝一家的人了。Acu kai noa cemas. Sakatu suaka jaman-jaman sini putarvan dan din 思想起续坚持了呀。希伯来书作者希望信徒不论面对何种破坏和苦难，都能坚持所相信、所盼望的耶稣基督，成为忠心上帝的信徒。在现今民主自由的台湾社会，我们可能不会再遭遇到希伯来书那群读者所受的压迫，也不太会像廖温静长老他们一样受到残酷的政治迫害。
但我们所面对的考验却可能更胜于他们。在多元丰富的网络世界，我们可能深陷其中无法自拔。在凡事讲求速度的时代，更让人在忙碌中迷失自我。在不断更新的科技产品中，我们努力追上脚步，却常感疲乏困倦，失去信心、爱心与耐心。我们是否时刻思想耶稣呢？Sinaya tinutin tutsa kadaman pasamala-malaw tinutin katina 时时刻刻kinunam de 耶稣 Sinaya tinutin lekatina sasaja de 耶稣Kristo Sinaya tutsujantina kadamaman sakatusa kadamaman na sini pamosan tinutin sini pakinunam面对便利的现代科技所带来的诱惑，我是受制于它，还是能够掌控它呢？面对便利的现代科技所带来的诱惑，我是受制于它，还是能够掌控它呢？现在当今都做个zaman latinana kinumanam sata inuri ayakana pasamalau saka ka inuri。主上帝，感谢你成为我们的帮助，让我们能亲近你。求你的灵帮助我，让我在陷入苦难时，可以想起主耶稣的慈爱与怜悯，回到你面前来依靠你。奉主的名求，阿们。Mali-mali tu suka zaman-zaman nama katina na sumupu nama katina patsun tua kainwa cemas saka latina na kinme nama palorau latina na tadinajas sata pasusuin ai chua sinitulu no cema tanutin ale katina na saja de Yesus Kristus lana pupi suletin lana makakileva-leva kating lana kiadileting ayatwa izo ata puzangaran izo ata kirerengan ati Yesus Kristus ayakana pasamalau saka taca pingan mali-mali